Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng. Pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše. Ke na le bothata bo bogolo bo nkgobatsang mo moyeng ko lapeng. Actually ke ntho ya mamalapa a mabedi cause ke ile ka ntshetswa ka tle ka nna mo bogading, so e re ke thome ka ko lapeng ko gae re 3 ko go mme re kgarebetse 3, and then bothata ba ka ke ntho gore mme a na taba lelapa la gage ene ebile ga a jeng go utlwa le ge re mo eletsa re montshisa mabaka. Cause number 1, lapa le la ga le a begiwa from ko mathomong ke lefetse wa agiwa cause re thuthile ko ne re nna ko teng after ntategišene a hlokofala kwa ka bo 90, yeah, around 90s. Motse o la re nokene mo teng a wa iriwa selo, like a wa tshwariwa, ga wa begiwa, na le mathata mantši. Mola sa mathomo ke gore o na le after ntate a šena hlokofala ga a irelwa kgomo ya mogoga ka sega borena ntho motswadi ga a hlokofetse o irelwa kgomo ya mogoga, and then kgomo e la ge e iriwe a gona lenyalo, a gona selo se se tlang go irega ka mo lapeng se se tsamaisanang le go hlaba. So dilo tsela a di re tshwara pele mo bophelong, di emisitse maphelo a rena. So ba bongwana ba tlile ba tle ba kgopela, ba ntshitse ba tle ba kgopela okay go tsamaile bana before nna ka tswela pele ka nna ko gae. A gona selo se se tsamayang ga pila mo bophelong ba rena, lenyalo le eme mme re go gare o kry thuto e no re ipegile mo tseleng, like a gona wa feditse matric ko gae ga re bereke re ntse ka moka, and a gona kutlwano bophelo ga bo monate ko lapeng, like go no itirelwa a gona tshireletso ko lapeng, like ga go a begiwa lapa. Badimo ba rena ga ba teng mola re hlaga ko lefatsheng le leng la phoko kwa go tleng ga rena moso go ra re ntate rena o boloketse ko teng ga la begiwa lapa le la. Ke dumela gore ga ba itse gore re kae ge ke bolela so ka se sebaka, and then ke ntho e leng gore ya ntshwenya ko lapeng ko gae. So mme ge re boledisana le ena ga e kene ya rena ka nako e ge go tlo thoma go boledisana ka lenyalo la ka, go ile gore mosadi wa witaka a re mo go nna o lorile ke rapiwa ke ntho batho ba kereke e itseng ya maposking ma St. John, a re ne ke rapiwa mo London ya montsha ntho gore ke tlamile ke tswe ke boditse mme toro ela ya mogadi wa ka. Then ga e tsela hlogong le ge ke mmotsa ke mora kere e re tswe nke re bona gore ga pila dilo tse di tlo tsamaya ga pila na a nkaraba ga mpotsa selo. So ke tsamaile le ngwana ko gae wa Lasbon, re tsamaile ra ya felo, and then o fitleng ga rena kwa ke ba re botse gore dilo di tlamile ga gona ntho e tlang go irega before kgomo e hlabiwa, tlamile go begiwe lapa pele. Mme re buile e re fitla ko gae re mmotsa, mme o ntsha mafoko a gore rena re tlehla le dingaka ebile re mo isa ko dingakeng ena a se teng mo. So a ke itse gore ga pila tlamile rena re ipereke jang.